Saksafon, içinde bala var, adam ölüğü de diyor. Şaman gitme diyor adamı. Hayda maması? Kaç? Lan alışış, ayıkmışsın, yanıma almışsın. Üyde de varamayısın. İşçi var ama. Bu sütten böyle. Şu bak ne olmuşsunuz? 3 yıldan keyin bakız. Arkadaşlar oldu ama. Usta mı? Uzun usta. Bu para çıktı. Bu para kimle yapmasan dolar olsun. Şabarmak desem. Şıvatma desem şey yazmanızı da duyuyorum. Ha, fotoğraf durmanız mı? Atınız yok. Niçe mevzusu var mı? Mevzusu yükselir mi? Ha, o yakın bir uçsiydi işte. Kim olup bilesiniz? Almasın Cekjan'da. Almasın Cekjan'da. Buradasın, kaydasın? Buradasın Cekjan'da mı? Kimмен geldiniz? Köyümmen. Kuyuğunuz ayakta. Ordunuza. Kuyuğun, bala acıyat bu sefer. Otursun kuyuğun mu? Bir okul bitirip yatan çok kamına bala. Endi kadar yıkalıyor musun bası? Tak, правильно ответ! Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Правильно! Рахмет. Sizге бала жары болсын, күйеуіңізге апарып беріңіз, ойнайды ғой, бала бар. Тұршы орында күйеуіңіз бар? Неше жас кішісің бәрсің, сізге ойнайды ғой. Бөлек отырсың ғой екеу, орыс орында жүрсің ғой. Бірге отырсың да шеге алдына отыр әйелдің баласы отырсың. Так, кеттік ал, дайшы. Кім? Қарақат. Кім болып келесіз? Кульмирататтың мастері болам. Қай жағынан мастер? Мастер по наращиванию ресниц. Өзінің кірпігі аяқ айтпаған. Өзінің кірпігі күшті. Сен мастер алып, өзінің кірпігін жоқ қыл. Осы наращивание жасау үшін ақша алып отырсың яғысы. Динаның да кірпігін наращивание қалдыңдар ма? Сенің де кірпігін наращивание ма? Өзіңдікі битча. Деші? Ой! Нет, правильный ответ. Ах, какая женщина. Нет такой. Кому такой? Песня-то. Дурс. А какая женщина мне такой? Какая женщина? Боже нет! Правильный ответ. Крышка моя, я почти не скучаю. Ладно, не было. Хатсарымды мәлімі. Готово май. Кеттік ал. Правильно. Жабалақ қоймен. Үш елден кейін туған кішкентай балапаныңа бес болсын. Ақыры өзің ойнатасың болсын.